Dobar dan, dobri ljudi. Nalazimo se u blizini rijeke Blazinke, sela Ščipe i sela Ivanci. Krenuli smo malo u ribolov, pa ćemo vam pokazati par detalja kako to izgleda, pokazat ćemo vam ljepotu ove prelijepe rijeke Blazinke.
Dobra Ramize. Dobar. Evo ovako je. Ma sve je snimljeno u Bobu. Aha. A tu pole stvari. Skidla.
Dragi moji, to bi bilo to. Rijeka Blazinka je jako čista. Obilata je potičnom pastrnikom, vegetacija je jako bujna. Tako, teren je nepristupačan, ali je prelijepa priroda. Tako da je pravo uživanje pecati na rijeci Blazinci. Dragi moji, lijep pozdrav. Vidimo se neki drugi put.